Tak kebaya poro tak nangis sama lolo tak kebaya poro tak nangis sama lolo ate kau lepon esto ngarep ing saben bento ate kau lepon esto ngarep ing saben bento sallu ala nabi wa habib Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bersama Putra Mandala audio Kiki Record Production Video Sati Ulfa Jaya dekorasi akan tatale Sayyidina Muhammad Nurul li badrin hudamu tamam qalbi yahinnu ila Muhammad mazala biwudihi mutayyab ta'ak kebaya poro sama lolo tak kebaya poro tak nangis sama lolo ate bule pun esto ngarep saben beto ate bule pun esto ngarep saben beto ihu bisa Dina Muhammad Nurul li badrin hudamu tamam qalbi yahinnu ila Muhammad fazala biwajhi mutayyab. Di acara tasyakuran wali motolos Mas Rosi dan juga Rafi yang berbahagia. Kanjeng Nabi terus apang kieu rancen aiden mimpi katon salerana kaki bulan purnama ihu bisa dina Muhammad nurul li badrin hudamu tamam qalbi yadillu ila Muhammad fazala biwajhi mutayyab. Kami ucapkan selamat jalan dan juga selamat datang seluruh para mitra tamu dan yang berbahagia. Tentunya motor sekelangkong atas Rabu dan juga lombongan di kediaman sekeluarga Bapak
Rusdianto dan juga Ibu Suraini yang berbahagia. Bangun akan tung edenum ate tresna boleh setung cuma ajudan kuste tak kuat ate si pikire cukup kanjeng Nabi terus apa kia najat dalam mimpi ngaton dusa lerana kati bulan purnama Ibu Sayyid Dina Muhammad turun li badri dari huda mutammam qalbi yaminnu ila Muhammad mazana min Oke, masih berlanjut satu putaran lagi bersama Kiki Record berada di satu video saat ini. Putra Mandala Audio Upaya Dekorasi. Selalu ala Nabi Muhammad sallallahu ate bulepon esto ngarep saben betul sallu ala Nabi Muhammad. Selamat datang, selamat bergabung bersama kami. Sedaya datang torobala, tapi ojangan siapun alhamdulillah tantuk dak tepat kandito. Gunakan kui sami-sami nyembung pangisto monggo de selera semolje. Tuan rubah hitat semangkin tinggi. Alhamdulillah siapun cuma perpanggelian Bapak Rusdianto tinggi. Sarang Ibu Suraini sana Baraja.